Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan, irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasapa ka mo nagawid, Loreto. Awan ti trabaho ka. Awan trabahom ko na. Katisigod na pagtrabahom ngay. Inikatak di bus mi. Anya nga ro ti marami dak. Naa, iti anya aga po nga inikat na ka. Nagdinanog kami nga ro di ti katrabahowak. Aglablabos tumot nga minday dya at JR. Ay una yan. Binulan samutan ang makiap-apa ka kadagiti katrabahwam. Sana ka makiap-apa. Nagalas nga min ti pakpakita da kanyakat. Kat, pagtrabahwam nga rod ita, amumot nga adadwang anak ta. Pangalaan tayo nga itilamutan tayo no di kag trabaho. Makamuditan na. Ay, naapo Loreto. Kasla di ka agpampanunot. No nagpakumbaba ka kuma, di saan ka kuma na ikat iti trabaho? Oy, di nakman sirmunan. Tanalpasan da ito'y. May sublim nga rod. When there's no one else beside you. Sa dino tinagapwam, ah? Kasang-sangpot lang da tao. Agungat ka man na dagusan. Ti pakadam kanya kat agsapol ka iti pagtrabahwam. Ita, nagawid ka, anabartek. Ba't di nga rin ti kumpare kita? Nakababain matano sa anak amapan. Amom ka din nga may tiland lady dito itay. Anya ti may naimbaga. Anya kumapay. Di agsingir iti abang ah. Oh? Talo bulanan asaan tayo ang nakabayad. Inton kwan, ipaabang dan iti sa bali day ti abalay. Di matimbagakan ka na ikatak iti trabaho ka. Kasta una iti unget na. Siya kakanayon ti kakaasing agpalpalawag kan kwa na. Uray pa agungat no awan ti kwarta. Awan maramidan na. No kasta ti rason mo, talaga apapanawon da tayon. Agyaman akta sinungbatan nyo ti awag ko, nanang. Kumusta kayo dita, Loreto? Kumusta dagiti apo ko? Adangarot parikot mi, nanang. Anya manan ti parikot yo. Kastoy ngamin. Naikatak iti trabaho. Kat awanan ti pagbayad mi iti abang mi. Anya? Mabalin ti bumulod pa ila iti kwartayo, nanang. Anya tinararamid mo aya. Kaano laang idinaikat kay tisigod at trabahom. Ita, naikat ka manan. Agmamalasak nga rod, nanang. Kita ngamin at aramido manakaw. Sige. Ag-text kay tulat ta. No adda maipawit yaw. Urayan mi, nanang. Asino di kinasari tayo iti cellphone, nanang? Ni Manong mo, Loreto, Marlo, nanakaw. Anya man ang tinyawag na kada kayo. Ay, kasapulan da ka no ti kwarta. Manain? Ay, pagbalinanda kayo matan abang ko, iti kastangar aramidan da. Naikat ka nung arod iti trabaho na, anak ko. At da siguro manan kalukwan nga inaramid na, iso nga inikat da. No apay nga minadida kaya ti agnaad dito'y balay ah. Kay kayat damot ijay syudad. Kay kayat da ijay, kat amu damot agastos ti agnad ijay syudad. Sayang ti abang abay bayadan da. Amangan no adda extra akwartam dita, anak ko. Saan da pa'y abinay bayadan ti kwarta binulod da kanyak idi, nanang. Kat numabalin, saan kayo kumapay amang ipauit? Kaasi damot. Wen, kaasi da. Ngam namin ano matin akas ta ti inaramid da. Marwam da, no kanayon yung nga itad, ti dawatan da. Kumusta nga Loreto? Adda impawit da kwarta. Day tangarot ti parikot, bakit? Anya nga iti ibagak iti landlady no may agsingir. Diyak mo. Si kalangan ti sumangukan ko na no umay. Mabainak nga agpakita. Saan ba't ngamin arplayan da nanang ti text ko? Uray awag ko. Di dapat tensumbatan. Kat ulitam ang mga no di dala ang nakita. Awan nga rod. Nagriring lang ti silpon da. Hindi damat sumbatan. Diyos ko. Ay, Jack Amon Loreto. Problema la ka na yun ng ti sumangsangbay. Makapauma ti kastoy. Hoy, di ka agsaw itikas ta. Ngamin, desisyon tamat adwa nga agabang tayo dito'y syudad. Sikatin ang ibagan niya. Planom da ito'y. Ita, di mo matlagayam kabailan na takderan. Marlon, manganan. Anya ti sidaan, nanang.
Nateng, taisulaang mati agda. Nangalaan nyo nga itinatang. Bunga timulak di ta paraangan. Naimas dayta nang runa no adda bugoong. Ne. Cellphone nyo man ang ti agriring, nanang. Adda manen umawawag. Itay pa'y amang manggag ko. Asino ti umawawag aya? Ni Manong Mulureto Salsalud-sudan na no adda impaw ita a kwarta. Anya? Ay, mabit man langan. Tasyak ti makisarita ka ni Manong. Saanen anak ko. Agtugaw ka kay di tamangan ka. Siya kun ti makaamukin ni Manong mo. Makalawasan nga agururay tayo dito'y Loreto. Makauray ka kadimot, Marina. Di damat nga rutsong batan ti awag ko. Anya ti maramidak. Plano nga minday to'y kat. Aday ta ka manen, mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat, plano nga agdan nata saan ka di? Plano ta adwa, iso adi kag pabasol. Nagsasao ka, kaslasak lang tinagplano Si Kantupay tinagbirok iti boarding house dito'y syudad. Ngamsi ka ti lalaki. Makauray ka nga mina. Kasla armalay tangiwat mo. Saan ka agreklamo akastoy? No amom ter aramidam. Sakla ka na yung ti pabasulam Desisyon ta matadwa ti agdan na. Di ta ka man langan. Sa din naman ang ti papanam. Loreto! Agsubli ka ditoy! Mabisbisin ako, nanang. Kaya't konti mangan. Dagulit kamot nga ubing. Anyat orasan, kat saan tayo pa'y anangal daw. Di mapan kay di kusina. Awan matin na po'y tayo. No awanen, di awanen. Naibusan Kaya't konti mangan, nanang. Nasakiton ti tiyan ko. Ibagam day tayo dyan na laing ma'am. Nanang. Agsardan ka man! Sana siya ti pagpungpung tutam si ka, Cheryl. Lugaw lang tikinan tayo, itayag sapa. Awan nga rudan ti mailuto. Naimbag kumamot no agsapul ti pakitang danan na day taamayo. Ngam saan, tatila mo't papanan na. Apay ngagsangsangit ka man ng Cheryl. Kasanumot ngamin dinanang kong tatang. Mabisin ka ka din. Itay pa'y Uray siya, mabisinak matan. Nagsakitan ti tiyan ko, Eric. Kaya't mo timapan iti ayan ni Auntie Sabet? Anya ti aramiden tay jay. Tulungan ta ni Auntie ngagdalos. Barang ikanda ta iti kanenta. Sigurado nga agungat ni nanang no mapantay jay. Aglibas ta. Adda ni nanang iti asidag tiri daw. Kasano ta makaruar ngay. Urayin ta pumanaw ni nanang. Talaga saan ka mapangnamnamaan, Loreto? Di ka man nagsaliti dalan ko, si ka Marina. Ay, unay ka na lalaki! Nita, Anay ko! Apay nagkabil ka ngay! Aglisi ka naman iti dalan ko No kastamat lang gayam! Di ka lang kuman nagaw-awid! Nagturog ka kuman, ija naggapwam! Anya ti kulam! Ulitin man timbagam! Batan na! Walang kaibain! Tatam ni nanang, tata! Hay! Di ka makibiyang dito, no di mo kaya timalaman! Nakababain kayo kadagiti kakaruba. Ha? Kano mangagtakin ko kwa na ito balay di pa nagapapayo. Ang mga napagtalawan da tayo. Awan bibiyang di kita karuba! Ngamin, awan na muda iti mapaspasamak! Agin lalaing dakit dia! Ang dardara manin tangiwat mo, nanang. Talagang awanan ba inday diyang amayo? Di kay maumumang agap-apa. Basol ni tatang mo Inal daw nga agapa kayo. Tunggal agapa kayo. Kat madanagan kami. Saan asyak ti pangibagam iti kasta? Ibagam day ta iti bayulente nga amam. Kasano, nusyak mo ti kabilan na. Nauma akon. Nauma akon iti kastoy aklas iti biyag. Nanang, Inal daw laangan nga stress ti papay kanyak day tamayo. Kas ita, rimwar manan. huwan nga rod. Saan matan ang matatao ni tatang dito'y balay? Kasano, day tala agre-relax ter aramiden na. Awan bibiyang na no, bisin ti pamilya na. Huwan gayam, nanang.
Awanan balonan minton bigat, iji pagadalan. Di saan ka nasumsumrek? Isupay day ta paggastusan tayo. Awan lang arudan may bayad iti abang. Kas kada maigatang iti kanan tayo. Kayat ko ti agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Di mo ipilit ti kayat mo si Kasheril. Eh, Saan ka mo't abulsak? Tapno di mo makita ti mapaspasamak. Kubusta mo't nga tadamanong mo Loreto ijay syudad. Dahita ti Jack amo, nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kankwana. Naupay siguro anak ko. Saan tangamin nga impawitan iti kwarta bulbuluden na iti. Narigat matlaeng, no maerwam da at tulong ti sabali at tao ti pagbibiyagan da. Mano atawon matan akas ta ti araramidan da. Panawon matan tapno sursurwan da at tumakdar iti bukod da asaka. Adda punto manak ko. Ngamno dadto makarignaak iti kaasi kadakwada. Uray siyak mat, nanang. Maasyanak matlang iti kasasaad da. Ngam saan mat ngamin amabalin nga itad tayo amin adawatan da. Sa paila kumatad dada iti nasaya at akasasaad. Masursurudan to, nanang. Katno kayat dati agawid, silulukat ti balay. May mayat pa'y dito'y mabalin ang makigardin da. Ken, makatipid da iti abang. Daytaman ti text mo kwa na anak ko. Ibagam asilulukat to'y balay no kayat dati agawid. Nalpas, nanang. Intex kun itay agsapa. Barang basaan na apay, nanang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Awan, anak ko. Apay nga ron nga gimimpaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabadok. Tasaan mo nga umanay kanyak. Kasta ka di, nanang. Wan, sa dino kumakay ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan Wan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita No adda ni tatang mo, ibagam adagos kanyak. Sa dino tinapanan ni tatang aya. Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Adda siguro manan iti ayan dagiti gagayem na. San mat ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen amakaraman kami iti itlog. Mala, awanon ti adupay asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay, nanang. Agtugaw kayon tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanen? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga namabisinan kayo, nanang. Di nakpagdanagan, okay aklaan. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko ni nanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti panangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Ngata? Siguro. Ni, kunak man no nakaturog kayon. Saan pa'y, nanang? Or-orayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige, nanang. Good night nga, Rudan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramidag. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo, ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray siyak. Diyak mat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti aramidan ni Loreto, numaamuan na nagtalaw ti asawa na. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manan ti pamilyana. Kalpasan ang naikat na ito iti trabaho. Tinagin inom iti arak, ti sinangsango na. Kat kabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa dino tayan ni Nanang, Manang. Diyak mo ading ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga ron tinapanan na. Oray siya. Diyak matam mo. Marina, itimpla anak man iti kape. Tatang, awan ni Nanang dito'y balay. Anyati ko nam, Cheryl. Demi mo, no sa dino tinapanan na. Awan mo't itay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan na tayo ni Nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga ramidan amin no awan ti inayo. Awanan dagiti bado ni Nanang nyo. Inala na aminan. Ibadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsubli pa dayjay? Rugyan nyo kit din taging pake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayumat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni Nanang nyo. Nagtalawan. Tatang. Agawan yung taging pake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadalmi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't mabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, Nanang. Anya, Da kayo pa lang ti makamu kadag iti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. ay una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla ang agbayag, Nanang. Pumanawak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak ko. Sayang ti aldaw, Nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di agardin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Kagsapulak iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamu kadag iti ubing. Nagpa-share mo't gayam damanong Loreto, Nanang. Nagpindot ka anak ko. Ha? Anyat kaya ti asawa, Nanang? Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito itagtrabaho ka no. No kasta, dituyin nga agnad dagiti kakaanakak, Nanang. Wan anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apay, Nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Di ko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay, kina-irresponsable. Tikas tangar aramidan da, Nanang. Hello, Manong. Nakawag ka mat, anya ti masapol mo. Sa dino ti ayan mo ay ita. Adak dito yan ti kumparek. Kasano nga rodan dagiti ubing. Da kayo pa lang kininanang ti makam mo. Agtrabaho akpay. No at tutangdan ko, mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak aya, Manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala, saan ko nga atiddugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Ngam apay ang nagtalaw, Manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mang Patan ti kumparek.
Pagsaritaan mi ti may papan iti trabaho. Umawag ak manen. Bye. Unayan ni Manong. Nagimas ti luto yu, apong. Uwan nga ro, Dapong. Italaang manan ang makasida kami iti karne. Awan ngamin kastoy, iti pagnanaudan mi idi. Tawan kwarta da nanang kentatang, manang. Ado pa'y tinabate, Apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, Apong. Malamangan kayo lataa, Apok, takasaritak pa'y ni Uncle yu amarlaon. Saan kayo ang mga Apong? Madamdaman ton, Apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle yu. Nagkapuak di ta pagadalan ita, Nanang. Anya timbagada nga ay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. Ngam, at the requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni Manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni Manong, tanusan na nga ilakad. Una, tapno amo na mutlaang. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga dagiti gamit da. Gumatangak to. At damot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kaasi damot ngamin no baybay antayo ida, Nanang. Ala, ti Diyos timang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la kuma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy. Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle. At daginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yo, no manay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Agyaman nak, Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. At damot lang ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, Yehey! Andamanan baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Uwan nga ro, Dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan? Wen, Uncle. Marlon. Makatawanan tinapalapas. Ngamawan la ka ditimpaw it ni Manong muluritaw. Dahita nga rod, Nanang. Naimbaglangan tamayat ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastusan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, Nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti aya ni Manong Loreto ita aya, Nanang? Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. Nudad duma, kasla agul ulbud pa yun. Hun nga rod. Tunggal ag-text ide. Kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Daita nga rod. Ay, palodaman kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni Manong mo. Di na mo'ten kumustaan dagiti putot na. Nakawag kayo, mait Nanang. Kaano ka nga agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, Nanang. Na, apaya di ka sigurado. Awan mo't ngamin ti husto asweldo. Di ko nam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Ngaman niya ngay day tama paspasama. Anyang rot ti maramida, kat manulang mat ti sweldo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom, Loreto. Day, sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, Nanang. Da kayo kiddimat. Adda nangag ko aboses ti babae. Sino day jay? Hala. Ada pa aramidak. Umawag ak to. Into nagpauitak iti kwarta. Sino dyan mawag? Inanang ko. Anya timbaganakan ka? Salsaludsudan na. No kaanong agpauitak iti kwarta.
Ti inangay dagiti putot mo. Jaka mo no sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asi kalaang taggastos? Amo na ka di ti may papan kanya? Amuda masikuga? San ba ay? No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to, ngam saan pa nga ita. Adamat tan kadakwada, numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Isu ka di ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya nga timbaga na. Awan mo't kit da eh. Sinaludsod ko laeng no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo ah. Awan samot kwarta na, apong. Dayta nga rod ti parikot, apo. Kastamot laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti da itaba nag-apok. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay, wen, apok. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta, apok. Iso asay-saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkapsat. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbaga na. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kade. At da aramidak ije garden inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting ang anak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado day ta, anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anya nga iti kunana. Adda ka di ipawit na? Awan nga road. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot kaasimot dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae, kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na day jay. Tadyak mo't masigurado no busis ni Marina day jay. Ay, adalakit di manen sa bali a babae a kadenden nana. Apong, at daward ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Oray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbag pa'y ni Uncle Marlon. Nasayaat kada kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amam martok ni Uncle? Un nga rod. No idi, kasta ko na iti danag mi no agawid ni tatanga na bartek. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanen ang mapasamak dayta, apo. Nasingpet ni Uncle Yo. Kas makita yumot. Kas lapud-pud no nga anak ti pangibilbilangan na kada kayo akaanakan na. Itay pa'y urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ay nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo boses ti babae di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga rod, anak ko. Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Kasanoan na ibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada ijay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsakan kwa na ijay. Ay, naglukon na di akabsat mo. Sana bali nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo mo, Loreto. Oh, Antoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo. Dahil talang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo.
Agraman ti utang ta dita store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya ngay tigastusan ta. Pabitlang, kamayan. Marlon? Asino ti bisita talakay? Ha? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Anya ti aramidan ni Marlon, no maamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod na Cory kan Marlon dagiti ubing. Taon tinaglabas, ngam awan lata ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan nga iti sweldo mo, Loreto. Antoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo kanya. Day talang tinabati. Binayadak pa nga minti abang tayo. Agraman ti utang dita store. Tapno saan nga isupay a pampanunutan. Ay una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro no abulan. Anya ngay tigastusan ta. Mabitlang, kumayan. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Pengay may ka. Pudno gayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jay ti inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina irresponsable, Manong. No awan tinasayat nga ibagam. No imay kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atap tayo, Nanang. Adda sa bali a pamilya ti kabsat mo. Nanang. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyan jay babae. Anya, di na lang aruden maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manen iti sa bali. Day tangarod, Nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak mo, Nanang. Saan ko na sinaludsod? At damot nga min jay babae jay. Kan maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laeng nga ita ti aldaw. Pagbabawyan dan to ti kastang aramiden da kunak manan. Hello. Karawag ka, Marlon. Apayaya. Adamanan babayadan dagiti ubing jay pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang ti makamo dita. Pangasim kumamat a Manong. Tulungan da kami kumamat a kaninanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan, pagsardengan nyo idan. Da kayo tinanghinrol kadakwada. Ita, saktirangrangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagim lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdentan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramiden yo, Manong. Anya timbaga ni Manong mo. Mangted ka de. Awan kano kwarta na, Nanang.
Anya, Ay, makapauma mo ti makisarita kan kwa na. Siyak paikid din ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. kasano nga rudan dayta? Manungaminon ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amo tay daduma. Ala, siya kung timangtad, tapno mabayadan nanang. Ay naagyaman akman anak ko. Para mutla ang kadagiti kaanakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsablem nga anak. Isumat ti kinairresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak? Tadida magayam kabailan at takderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Isu ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang amanyangay ita, marigatan damat laeng. Graduation kon iti high school, apong. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuleyo kantaon. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa iti elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Alabay ama po. Adamo ni Uncle Yo Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon, apong. Da kayon titimmakder nga ama kan inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay naapo. Makapasangit mo't ay nga ibagbakam. Tears of joy lakit di dayta, apong. Una po. Mala, budto yung dagita aba daw ta iplantsak. Tapno nakasaganan taon. Nangalaan nyo iti plancha, apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yo kin ni ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam dayta, Manong Loreto. Kunak tumat, si Kati Sarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton umay alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol nga agtrabaho ak. Tado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementarya nga awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya, awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak mat abisi ak. Ay na, Manong. Agraman presensyayo, ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma, tadi mo pagbabawian dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Ay, nakanggagak paikit di. Husto nga minen, bayamon ni manong mo, no day ti desisyon na, anya ngay nga rod ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitin tayo jay tao. Asino nga ruti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay kat si kanton May mayat samot no da kayo, nanang. Ay nanak ko, siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mo. Nakababay, nanang. Mawanti rumbo nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinupurtaran dagiti kakaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Sigurado ka, Eric? Wen, Uncle, bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya kami ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak abagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan, Mat. Kunakto pa, Uncle. Ala, wanan. Huwag gayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngamin. Ano san tayong aguray, Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw.
trabaho aksan, Loreto. No agtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwela ti maysa. Mangala tayo iti babaunan ah. Di isupay apaggastusan manen. Saan mo't amabalin sa anak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mong tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa iti di na mo ti agtipid ita? Pudnumat. Amok ti agtipidan niya? Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Oray anya pa'y aklase ti panagtipid ti aramidek. Kurang lata. Narjud ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laing. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang? Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka? Salud-sudan pa'y lang? Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnagda dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Ha? O manugot na nga ta? Sigurado da ita. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karba nga kadakwada. Saan amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karba nga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya kung ti makamo kadagiti putot ko. ay san amabalinti kasta, Loreto. Siya ti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Siya ti ama dagiti ubing. Adda karbangak kadakwada. Wan, sika ti ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo, kas amada. Wen, amok nga do ti nagkurangak. Ngem sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ter aramidan nyo ditoy? Imayak, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayo madgayam. Imayak, takuyugin kayon, anak ko. Kaya't ko makumpleto tayo manen asa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, ited ko amin na masapsapulyo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Siyak ti amayo. Linipat na kami ti Mano Atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Husto timbaga ni Manang. No awan da apong kan Uncle Marlon. Timiam mo. Amangan no may sa kami matan kadagiti agpalpalama di ta kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang. Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkeldan. Tiyak manamokin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, unayin ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ida. Kurang laangan nga iguyod na ida. Naranaklaan ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublin tumanan day chay. Sapay la kuma, tairanana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami itinalapat. Anya ti plano yo kanimanang mo, Eric, kaanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano, no di na kami pagadalan. Kasano, no kabilan na kami, kas iti aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko. Agyaman kami laonay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanya kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma amaihawawan.
Katikayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumat mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasat to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kasken ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot tan titawon ko. Mabalintay mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo tan itibiyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak, no dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano nga nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi akon iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayanda inton bigat. Siguradum lang nga umanugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada. Amangan met no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Uray anya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag, kalpasan ti panangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, tasukunak ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Uray anya pay ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuanda Marlon ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Katgapo taawanan tinamnamaan da suporta ti kabsat na. Isudan nga gina, titimmakder adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto ken ani, tawan ti mga sikaso iti anak da. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alaan dagiti putut na. Tapno agdadennadan, kas maysa a pamilya. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, tasukunak ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sikat ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti maysa nga ama. Sige, danugan na pa'y manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngam pudno ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakkel da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babain mo ah. Feeling ama ka mo. Sikat ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di na kaya ti sumurot kanyak. May samot niya kabsat ko. Kontrabida. Kasano nga rudan da ita? Awanin na. Saanan ang matuloy ti plano magtrabaho. Una yun aya. No mangalat ang amin iti tangdanan ta, isumot lang nga gastos ta.
Apay ngay nga, Rod. Anusak manan Agtipid tayo nga minan Anya nga tanong agabrod ka laangan. Oho, jakla kaya ti agabrod. Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak Kaasi tayo nga agan-anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda, iso ti anusan tayo. Jak kaya ti agabrod kunak manan. Imay ka naman ni tatang dito'y itay, manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon, Anya tinaramid na ditoy. umay na ta ko masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung arod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak nga rod kini Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana? Aging gagayam ita, kat violent ti latta. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano langan ti panagadal ta. Ano tama-tama na ko? Kinabil ni Manong, nanang. Anya? Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. Masapol aya adanugan na ka. Amuyo matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas di agalad na. Tanay limitamun tamatam. Sana bale agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang, anya tinsursuro yo kadagiti putot ko. Apay, anyat insuro kadakwada. Amok in brainwash yo da Eric and Cheryl, tapno gurandak. Sana masapol nga aramidan mi ti kasta Loreto. Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Ammo managtalaw ti inada. Ngamanya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidam ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Apay, iti pa nagkunayo ka di? Kat sa anak ang masaksaktan nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitek manin nagbalin ka nga responsable. Sana da ka sa mga asawa ka manan. Angam sinupurtaram latta kumaadag iti anak mo. Nanang? Impariknam kumalatta kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong ditadalan itay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mat asubli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita may. Mariknak ti panagbabawin na. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan? Amamok ni manong mo, anak ko. Sapay la ko mga rod, tanaka amerisen. Sapay la ko, anak ko. Maasyanak matkan kwa na. Ngam kasyamat ngamin ti pakpakita na. Di tay agsardeng agkararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpag. Sa din tinaggapuam si ka, Loreto? Itayan da nanang. Anya pa'y laang tinaramid mo ijay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya? May papan ka dagiti putot ko. Husto ni nanang. Nagbiduta ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi ka da Eric and Cheryl. Agraman ka da nanang ken Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina, sumra ka. Agtugaw ka. Agyaman ak, nanang.
Kumusta kayon? Nasaya at latamot balasang ko. Dakkel tinagbaliwam. Wan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dagita. Pasarabok kada kayo. Pasensya kayon no itala ang nagpakita ak. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko, nagpatulong ak itigayam ko, tapno maka-abroad ak. Isumot lagayam. Nagmayat mo ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mong agadal. Agyam anak ta pinadakkel yo anasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapo kukmat dagichay. Saan mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samot ita. Jakmat ida makita, nanang. Ala, ano samti aguray, taadda klase da ita. Kumusta kayon adwa, anak ko? Sa di na tinagapuan nyo, nanang. Mano atawan adi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon, no pimanawak asan ang nagpakpakada. Apay apinanawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko mataikandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakaste ang madanon nyo? Amangan no agpalpalama kami meten. No saan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Saan mabayadan iti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang? Pudno tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawi aklata, anak ko. Kat sapay lakuma, taikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanyak? No kasta, nagabrod nga rod ni Manang Marina, nanang. Wan, Anya nga tinagsasaritaan yu itay awanak. iso timang paadal kadagiti anak na. Nasayat mat no kasta, nanang. Tani, dakkel ang tibabayadan da. Kat sa dino nga kanu ti pagnaadan da. Dito'y balay latta Taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kano ti balay. Saanan, nanang. No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadal da. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adda kan kuana day ta, nanang. Sa bagay, dito yung agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dayto iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobran samot daytoy Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti dadduma. Kas makita kat ado tinaskan a matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan kong awatan dayta. Pangaasi yun, nanang. Awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yu para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok a mabalin nga aramida, nanang. Ay, agyaman anak nga rod, Marina. Awan rumbang a pagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laang balasang ko. Tabangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang. Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gayam ni Uncle Marlon inton Sabado, manang. Ay, wanan niya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende no anya ti kayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin latamot, manang. Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno adda isuot na.
Into nagsingir iti bayad tinateng na. Unan niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pa'y laing dayjay, di high school ka manang. Uy nga rod. Nabayag asaan ang nasuksukatan. Kitaan mo anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simmangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya day ta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle ita. Saan ka di? Ay, wan. Kasangay na ita. Iso agi matang kami iti cake kan lechon. Pagsasangwan tayo. Kan inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay naapo. Isupay ki di day ta nagkastusan nyo. Adamot inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang day jay. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Leo, Apok. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gayam iti cake. Kan anya dayta? Lechon? Unangkal, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadalyo. Ni Uncle Met. Regalo mi nga rod para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos! Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo dyan sapatos ko. Daanan dayjay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Matuyon ti plato. Mangan tayo ki din. Agkanta, kan akararag tayo pa'y nga rod. Tapno, maramanan tayo ti kinatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanang, dala na unag apang panunutak. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex ko iti. Tapno adamang suporta kada si Erel kan Eric. Apay mat ana ibagam ti kasta. Tanong na nga sawa ak. Amangan no saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti ka anakak, nanang. Saan siguro akasta, anak ko? Amangan no saan laeng ada kayo kini Jenaline tinaituding iti tungkal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tayo ti panunot ko, nanang. Awanan planok ang mga sawa. Apay ngay. Sa balilat tamot no adda bukod mo a pamilya, anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalinto nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti ka anakak. Naragsaka kon. Saan siguro apara kanyak ti mga sawa. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangten iti allowance dagiti ubing. Apay adi yung bagbaga kanyak. Italaang mat nga imay ka. Uwan gayam. Iso pa yun tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita amita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na. Tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo kadi. No sa dino tinapanan na idipimanaw. Nagabrod ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong iti gayam na tapno makaabroad. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan asimurot da Eric kan Cheryl kan ni Loreto, iti panagsubli na ijay syudad. Nasakit nga rod tinakam ni Loreto, kat pinabasol na ti inana, kan ti kabsat na. Iti may sangal daw, nagpakita ni Marina, kat nagkariapagadalan na, dagiti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta ita alawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaumay ka mat, Manong Loreto. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Wan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangtad iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo imbagbaga kanyak. Italangot nga umay ka. Wan gayam, iso pa yung tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Angam kita amita, Manong. Araramidan na matanti kabaalan na, tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo kadi, no sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw, kat nagpatulong iti gayem na tapno maka-abroad. Anya? Day tati pudno, Manong. Kas makita ka, kat pudno mat dagiti bagbagan. At da negosyo na ijay sentro. Adda ka di matan sa bali a pamilyana. Saanan anak ki asawa. Sapay ko ma, taaramidan yu matan ti responsibilidad yo kadagiti anak yo, Manong. Pag tinulungan yo, tamano at tawon laangan, agturpos dan iti kolehiyo. Anya ti aramidam diti pagadalan, tatang. Kaya't ko nga itid da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwarta amat dayta. Para iti panagadalyo. Ada inte dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali mo ti aggapo kanyak. Agyaman akno kasta, tatang. Amumot ti Facebook ko. No adapay kasapulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwan, tatang. Ibagam to kini Eric Ken ibingayam to iti allowance na. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang ted ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang. Idi pa'y napalabas alawas dayjay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinen tapno bumawi ka dakwada. Kasta aklunam dagiti bitot mo. Wananang. Saan ko nga ilibak dayta? Sa apayla kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang. Aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Wala. Uray saan kayon nga agdandan na ni Marina. Panunutan nyo lata ti pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo. Sigurado ang mapakawanda kayo. Apaya dayto lang tinted mo, Loreto. Dayta lang tinabati ti sweldok. Bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay dayta. No agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat. Ta saan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikikam iti kwarta? Agtugaw ka. Tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasi mani. Ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko ang makiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina. Ay sumat lagayam akurang ti kwarta nga ititid na. Tadamat gayam kainagaw mi kadagiti anak ko. Apay nga igamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan da ito Loreto. Ha?
Ik-ikam iti kwarta dagiti anak yu kani Marina? Sana kun nga gilimot kan ka. Pudno ti imbagam. Agpampanunot ka kadi, ha? Putot kumatlaeng ida. Kan maysa. Itala nga ikak ida iti kwarta. Panunutom at dagiti anak ta, ah? Ar-aramidak ti amin nakabaalak. Tapno maitid ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom dayta. Kasla basol ko pa ita? Ar-aramidak ti kabaalak. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsika, sursurwam met ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority mo? No diket dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak la nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Tasaan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta. Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kayat mo suportaran dagiti anak yu kani Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak laeng. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Wan bakit. Kasta ti aramidak. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklaangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, met. Gumatang ka. Oray basit a cake. Sa dino ti papanam? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maaramida kat anak mo matida. Agyaman ako, nay. Awan rumba nga pagyamanam. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Adumat ti enlistan, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklangan. Sakbay ang mapanak iti ayam dananang. Naadakin ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl ken Eric ngay nanang. Adada ijay kusina. Apay ka de. Amang ano kayat dati ag-swimming nanang. Ay ka mo anak ko. Kasaritam ita. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit gan a resort, Nalakalang matibayad ijay. No kayat da di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka di ti garden na? Wen, amangan no paawid mo tanday chay. Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, met. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee ijay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka, no? Ijay. Iti kasit gan a resort, Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmat. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay, sino gayam ti gastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apong. Adda kwarta na. Ada siguro Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Adupay mo dya ginatang yung itinapalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot it-itad ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man, tapalubusan ni Ani. Diyak mo, naanya ti saritaan da. Nangasawa gayam manan ti amayo, kalpasan ti panagsinami. Uwan, nanang. Ngam sigon ka ni Apong. Saan da pa'y anak kasar? Da kayo ngay. Awanin plano yo ang makiasawa? Awanan anak ko. Bakit akon. Sa bagay makit di Ada kami matangan na kayo. Naimbaga mo anak ko. Wan kayam. No kaya ti umayag pa siya balay. Mabalin.
Kan mabalin nyo ti agnaid ijay no kayat yo. Agpasyar laeng, nanang. Komportable kamin ka ni Eric dito balay da apong. Pumanaw kamin ton, no danton bukod mi abalay. Si kamot gayam dayta, Loreto. Long time no see, Marina. Wan nga rod, busy akmatan iti negosyo. Sika, anya mo ti pakakumikumam ita. Adda trabaho ka jay syudad ita. Kumusta kayo matan ka ni Ani? Nasayahat kami lata. Sika ngay. Uray singgalak ita. Makunak anaragsakak latamat. Awanan ti plano makiasawa manen? Ay, awanan dahi tayo iti panunot ko. Si kakit di man. Mabalin latamat, no kayat mo lakit di. Bakit akon? Kita ama, ang mga no aramidam manan ka ni Ani tikas iti naramid mo kanyak idi. Ang mga no talawan na kantumat. Saanen? Nagbalbaliw akon. Saan ako nakas itisigod? Amoyo nanang, masayangan aklaunay. Iti anya. Gapo kadag iti biddut a desisyon ko idi. Nadadahil ti pamilyami kini Marina. Napalabasan day tanak ko. Napalabasan. Nga madalat na panagbabahawi ako nada. Di ka agsao iti kasta. Tanumangag ni Ani ti kasta nga ibagbagam. Sigurado ang masaktan day chay. Ay na anak ko, awanan tingam. Agseryoso ka. Panunutam dagiti anak yo kini Ani. Tapno di da pagdalanan tinapasaran idi da Eric kan Cheryl. Desisyon mo ti mga asawa manen. Iso atak daram day tanak ko. Noan niya ti desisyon tayo iti biyag. Takdaran tayo. Takaasi dagiti tao am apektaran kadagiti biddot a desisyon tayo. Kamaw dyanan na? Agradwarak matlaangan, apong. Ay, wala po. Kaano lang idiin tunod na kayo ni tatang yun dito'y balay. Ita, agturpos kan iti kolehiyo. Wan nga rod, apong. Husto mo't kitday, tapno at damot imarcha da tatang kananang yaw. Da kayo ti kayat ko, apong. May May salaang mo't ngamin ti mabalin. Iso ada kayo latan, apong. Abangan mo't no agpauyo dagiti dadakkel yaw. Kasaritak to dananang kantatang, apong. Ipalawag ko kadakwada. Iti kasta, saan nga agsakit tinakam da? Nay, apay akas tangay ti sapatos yo, Uncle Marlon. Ha? Mayat mat ka anakan. May mayat jay black shoes nga isuot yo. Adamat tay ginatang ni Manang Cheryl. Aday jay silid ko. Ginatang ni Manang Dayjay, tapno ada isuot yo. Sana tapno idulin yo. Mabitlang tay nakalain, Uncle. Siya kon, tapno mok. Sumurutak, Uncle. Agpili tamot lang iti mayat Apollo yo. Ta iso ti isuot yo. Panagkunag, mabalinin da ito'y. Saan nga rod ama ibagay, Uncle? Mala, sika nga rod ti makam mo, kaanakan. Manang, orayan na kami Agsukat pa ni Uncle iti sapatos. Wan, agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw? Intan, Uncle. Panawan kayo pa, Uncle. Inakbit iti CR. Sige lang, kaanakan. Ading ko, kasla si kamot ti ama dagiti potot ko. Ay na, si kagid di manong. Si kalatamot ati amada. Wen, siyak ti amada. Ngam kita am ti trato da kanyak. Ay na, kasta talaga dagiti kaanakak, manong. No daduma, kasla didak makitkita, uray adda kita asidagda. Dapay la siguro sakit tinakamda kada kayo kani Manang Marina. No pay kasta, ituloy yu ti mga ayaw kadakwada. Tapno lumag-an pay tirik nada kada kayo. Kasta mater aramidak, ngam awan lata. At danto, manong, di kay agsarden, di kay mauma. Ituloy yu, no anyaman, tirinugyan yu. Okay ka kadilang, Loreto.
Wen nanang. Okay aklang, mate. Apeng arod analabaga dagiti matam. Nagsangit kan samot anak ko. Jak lamalapdan dagiti luwak nanang. Masaksakit anak manen. Iti anya aga po. Panagkunak kat karmak da ito yan. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko da kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Okay kakadila ang Loreto. Wen nanang. Okay aklang, mate. Apeng arod analabaga dagiti matam. Nagsangit kan samot anak ko. Jak lamalapdan dagiti luluwak nanang. Masaksak tanak manen. Iti anya aga po. Panagkunak kat karmak da ito yan. Anya. Ay di ka maawatan. Apay aya. Diyo ka di makita nanang. Ti anya. Kasla ni Marlon matan ti ama da Cheryl ken Eric. Ay unay ka nanak ko. Normal na dayta. Amo tay umat. Ni ading mo titimbakder nga amada. Idi awan kayo kin ni Marina. Dakkel laeng ti respeto daken angkel da. Iswakas ta. Jakmat makita ni Uncle Yo Marlon. Nagsiarda lang ka ni Eric, tatang. Nyapong yung ay. Gimatang iti danom, tamakain inom ka no. Urayin tayo. Tamang restaurant tayo, pay. Ha? Saan kay nga agawid? Tamang restaurant tayo. Umay to ni nanang inton madamdama. Naladaw, mat. Adda na patag nga inlakad na. Isuan nala daw. Kasta ka di. Direct kan Marlon. Saan da pa'y analpas? Awan da pa'y matapong. Ano san tayo ti aguray? Pila siguro man na ni JCR. Di kasano apaw. Ag-apply ka matan iti trabaho. Wan apong, tapno agsildo akmatan Mayat day tapo. No ada trabaho, bumawi akmat kada kayo, apong. Sanen. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Ado ti sakripisyo yo para kada kami iti kabsat ko. Panawan matan tapno ag-enjoy kayo. Ay na, apo. Sa anak nga kit daw iti bayad dagiti tulong ko kada kayo. Ay, basta. No inbaga ka bumawi aramidak dayta, apong. Hiring ka no ti pagtrabahoan ti kabsat ti gayam ko. Ag-apply kami ityahin ton bigat. Ay, sapay lakuma. Tamaawat ka adagos, apo. Ni, ada kayo matgayam, tatang. Kailiw kayo laeng. Mga no agong ti asawa yo. No kanayon kayo nga umay ditoy. Maawatan naman ti sitwasyon tayo. Nasaya at mat no kasta, tatang. Narigat mat no madadaal manin ti pamilyayo. Kaasi mat dagiti ubing. Sana mapasamak day ta, anak ko. Sapay la ko ma. Tapod no day ta nga ibagbagayo, tatang. Ni Uncle Marlon? Napanitayan ti gayem na. Ading sangpot ko ang merienda. Agtimpla kayo iti kapiyo, Tagmerienda kayo. Anya ngay day ta. Poto kon kutsinta, Lako ti gayam ko.
Ramalan nyo kat masigurado, naimas da ito tatang. Ni Uncle Marlon ngay tatang. Madamang agdigdigos anak ko. Apay ka di. Saan manen nga charge ti laptop ko? Kita agman. Amuyo ka di timang tarimaan iti laptop, tatang? Kita agpay nga umuna Santay mo't nga amo no anya ti dadael na. Mabit lang nga rod, tayo nakirwar ti laptop kan charger ko. Kasapulam ka di adagos. Uwan, tatang. At daramidak a report mi para inton bigat. Mala. Ingka nga rod alaen, takitaag. Mayatan ti laptop mo, Eric. Ag-charge ka din, tatang? Wen, ag-charge smeten. Agyaman ako na, tatang. Awanan nyaman na. Malpas metlangan ti report mo ngar aramidam. Singi ka no, tatang. Inak pa iti salid ko. Aramidak ti report ko. Nay, nasaya at matgaya man tilinangan nyo kadagiti umpay nga anak ko. Unanang, pansinin dakmeten no kasta nga umayak dito'y balayo. Ay, iwan gayam. Kumusta meten nga ay dagiti apo ko kini anay. Nasayat da, nanang. Ay, kat nasaya at nga rod no kasta. Ipasyar muntuman matida. Unanang. Ala, agpakada kon. Nag-text ni Ani. Adda kanulakad na ita. Katsak ti mga sikaso kadagiti anak mi. Mala, agan-anad ka. Ano at akastamot ti pinili mabihagan ako. Iswatak daram. Kasangay ni tatang inton Martes. Anya ti plano, manang? Sorpresahan ta ko saan mat asigurado no umay dito Kan, amang no agluto da iti ayanda. Mabalin mat ngayon ton Miyerkules. Ag-birthday dito'y balay. Kalpasan ti trabaho na. Mabalin mo't no palubusan ti asawa na I-text mo, manang. Panagkunak. Kat saan mat nga istrikto ti asawa na ita. O sige, i-text ko nga rod inton madamdama. O sige. Ibagam to kanyak no anya ti kunana. Kasangay ni tatang inton Miyerkules, nanang. Umay kayon to Saanan, anak ko. Apay ko maasaan? Narigatan. Amumot nga adan sa bali a pamilya ni tatang mo. Ang mga noon niya pa'y ti panunutan ni Ani. Mangantayo laang mo't. Okay, kadilaan ka ni tatang yun no umayak. Sigurado dayta, nanang. Amumi nga alanganan nga agsinubyan kayo. No pay kasta, umay kayo lagta Kasanungay no maamuan ni Ani nga daak. Kat di napalubusan ni tatang niyo. Awan mo't mali siya iti dayta. Umay kayo laang mo't. Tapno makapagbabanding tayo. Kan may saan mi mo't nga ipilpilit? Nga agsinubyan kayo kan ni tatang? Diyak matlaang kaya ti makisinubyanan iti amayo, anak ko. No kasta nga rod, umay kayo. Saan para kan ni tatang? No dikat, para kada kami kan ni Eric akabisat ko. Happy birthday, tatang! Oh, para kada kayo. Nay, anya nga itilinaon da ito'y asupot. Pantalon, tatang. Daan mat ngaminan dagiti pantalon nyo. Kwa, sanak mo't ngaminan na makagatang iti baro. Sapay la kumata magustuhan nyo ti regalo mi kada kayo. Magusto ak launay anak ko. Italaang nga inikandak iti regalo. Mangtad kamin tumanen into nag-birthday kayo, tatang. Naragsakak unay anak ko. Amok adakkel tinagbasulak kan nagkuranga kada kayo kinimanang mo. Ngam nasaya at kayo lat na kanyak. Wan tas si kalatamat ti amami. Kan may makita mi mat kini manang adakkelin tinagbaliwan nyo. Agyaman ak manin anak ko. Agyaman ak iti kinaimbagyo kanyak nga amayo. Na, mayat ti isam mo anak. Naragsakak laeng nanang. Adain tadagiti anak ko arigalok. Pagyamanam, tanasaya at latadagiti anak mo kan ka. Saan da ka aginura? Hawan nga rod nanang.
Nasaya ti panang padakelyo kadakwada. Taday ti maiparbeng. Kan bakit kita dabat ngar aramidom ti kapalam. Tapno masulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Agyaman nanang Kat nasaya at anak ko. Tanamiris mo dagiti bidot mo. Nanang. No saan ka nakaamiris? Sigurado akagurad akpay lang dagiti anak ko. Iso husto lang ti inaramid mo. Ay gayam. Naibaga ka din Cheryl kan ka. Umay kanumot ni Marina inton madamdama. Okay lang nanang. Isulat ta ti ina dagiti anak ko. Kan amok nga umay dito para ka dagiti anak mi. Saan para kanyak? Dandani magdaya man ti graduation mo. Eric, ading ko. Anya nga ti plano. Jak nga rod amo manang. Sino nga ti mangimarcha kanyak? Ni Apong ngay. Mabalin mo't lang ani Uncle Marlon. Uno saan? Datatang ka nanang. Awan nga ti maibaga da Uncle Marlon kanapong. No ni tatang ti mangimarcha kanyak. Awan mo't siguro. Man nakaawat mo't dagi chay. Tapno mapadasan na kumamit ti umuli iti stage. Kasaritam ni tatang no umay manan. Ibagam kan kuha na ti planom. Tapno amo na mo't kan tapno makapagsagana. Tatang, da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ninanang mo ngay. Kinasaritak ni nanang tatang. Sikat ti kayat ko. Wano saan? Dapong mulatan. Wano ni uncle mo? Kinasaritak matlang idan. Ket kunada, mabalin ka no matasi ka, tapno mapadasam met. No, okay lang kadakwada. Mayatak anak ko. Sigurado kayo, tatang? Wen, kayat ko launay. Kayat ko mat mapadasan ti umuli ti stage sa kunada. Alang nga rod, gumatang tayo nga rod iti isuot nyo. Tapno presentable kayo, met. Anyat ko namlakay. Sikat ti mangimarcha iti anak yu ka ni Marina. Wen bakit? No manugot ka Awan parikot iti dayta. No sikat ti kayat ni Eric amang imarcha ken kuana. Saan ko akontraan? Agyaman ako na'y tamaawatam ti sitwasyon tayo. Anya pa'y nga rod. Kapilitan nga agaano sa tada ito'y matibiyag a pinili. Di ka matanagan. Aramidak ti responsibilidad ko. Kas ama dagiti anak ta. Agyaman akno kasta. Awen gayam. Naala kon ti sweldok. Itad ko kan ka. Tas sikat ti mangi budget. Ne. Sobramat da ito Eksakto lang dayta. Ken agurnong ta. Tagkalay satan. Tapno legal matan ti panagdan nata. No kasta, ikasar mo ni ane. Hawananang. Awanan tinamnamang agsinubyan kami pa'y kini Marina. Nasaya at mata na panunot mo dayta anak ko. Tapno legal mo't laang at ipanagdanayaw. Ay, si Kantuma ngamin, di mo amot makontento iti maymaysa. Saan mo't nanang? Nagsina kamin kini Marina. Sakbay anam amok ni Ani. Maalawa na anak ko. Nagbalbaliw ako nanang. Siguradwam laang. Nagbidot kan iti na minsan. Pang-aasim tag seryoso ka. Tapno saanan ang maulit tinapasama. Wananang, urnosak itan tibiyag ko. Ikarim dayta, Wananang, maudi day to yan. Saan ako ngagsapol pa iti sabali. Nasaya anak ko. Agsingsingpot ka. Tapno saan da ka apanawan. Kan ibagam kada Eric kan Cheryl ti planom. Tapno amuda mo, tanak ko. Nanang, ikasaran ni tatang ni Auntie Ani. Ha? Ikasar nanda dyan nga ani? Uwa nanang, iso mo timbaga ni Apong? Ay, tiyo.
Husto tapno agbalindan aligal. Saan kami mo't nagkasar ka ni tatang yo? Iso nga okay laan. Kan maysa, jak mo't laangan kayat ti makisinublan kan kuana. Saan kayo kadi masaksaktan, nanang? Adamot ni ani iti biyag na. Ada pa yan anak da. Naragsakak para iti amayo. Uray saan anasaya at tinagbanagan ti relasyon mi. Pasensya kayon. No saan akompleto ti pamilya tayo. Okay lang, nanang. No para kanyak. Nasaysaya atan ti kastoy. Ngam ti agnaad tayo iti maymay sa abubong. Ngam kanayon kayong mat nga agapa. Agyaman ak tamaawatan nak, anak ko. No para iti daduma. Importante a kompleto ti pamilyada. Ngam no siya, maawatak ti sitwasyon, nanang. Nagbalbalo yumutkit din ati amayo. Nakasaritak ni Ani. Kat saan ka no matakabkabilan ti amayo ureg sinsin nung batda. Sa bagay. Pudno siguro di kunada. Agbaliw ti may sa lalaki, no pudno ti panagayat na iti may sa babae. Tinapatag kanyak, napakawanda kamin iti amayo, anak ko. Anya timbaga ni nanang? Okay laeng? Nga ikasar ni tatang ni Auntie Annie? Wan ka no. Maawatan na kanumat. Sa bagay. Itikas diyan na pasamak iti pamilya tayo. Imposible nga sinubyandan kini tatang. Kan, sigon ka ni nanang, saan da kanumat nagkasar ka ni tatang? Kastamot lang timbaga ni Apong. Nagdanada ka no laeng. Anya nga rod ngay. Akseptaran tayon. Tanulapdan tayo ni tatang. Kaasi madagiti anak da. Kaasi dagiti kakabsat ta. Husto ka manang. Tinapatag ita Naragsak tayon. Nakaadaltan. Ken nagpipinakawan tayon. Husto ka, Eric, ading ko. Naimbagmata na kaumay kayo, tatang, nanang. When tanag-text mo't ni Eric kanya. Uray sak. Manungal dawan nga isut sang kaibagana. When tikayat na, kat kompleto tayo. Daapong yung ay kan Uncle yu Marlon. Paumay da, nanang. Anya aya nga oras ti pictorial ni ading mo. Alauna. Ni, nasapa tayo mo't gayam. Wen nga rod. Amangan no, adamot maibaga ni Ani. Damag ko kat plano yu kanun ti agkasar. Impalawag kumatkin kwa na nasayati amin. Naimbaglangan, tamaawatan na. Wen, anak. Iyawis yung tumot ati long table yo. Kitain tayon to, no the budget mi. Oh, dapong. Isudan day ta sumungad. Happy graduation, Eric. Happy graduation, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Agyaman ak taimay kayo iti espesyal nga aldaw para kanyak. Ay katuan anak ko. Awan pa tiyagaw awid Ne, abda ka di pa'y plano yo, kaanakan. Kasi tisikod. Mang restaurant tayo manan. Anya, sapay agsibugak pa'y. Ni Uncle Mat. Mang restaurant tayo pa'y. Siyak mo ti mangilibre ka ta kayo Ay na, Uncle. Lipatin nyo pa'y laang dita pa nagsibugyo. Tulungan na kayo to ni Eric inton bigat. Wan nga raud. Saan mo't siguro amatay dagita mula, anak ko? Uray da kayo, nanang, tatang. Saan kayo pa pumampanaw? Kapilitan anak ko. Taitalaan manen ang makumpleto tayo. Di tayo sigurado, no kaano manen nga agkikita tayo. Ala, intay nga rod mang restauranan. Kas pa nang celebrar tayo, iti dahi ti apa naggraduar ni Eric. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Responsable kan naanos nga asawa ni Benji, ngam kalaat a nagbaliw. Kanayon nakmeten asaktan, kan adameten babae na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Narabyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo? Apay ang nagawawid ka pay laang. Ijay kala ko man ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito'y Aglisi ka man kadito panak. Ha? Ay, naklatan. Hawanan kay ti ba? Agtalnakan niya! Anay ko! Gunggunam! Sao kang amin na sao! Mami, kumusta tirik nam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inana dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik nak. Di nakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawit ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umay aglugan kan tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka ngagplete? Di ad-addan akababain. Umay kakit din. Si Kamat. Kaslasan tang agkumare. Sige man laangan. Kumusta kan, Mare? Kastoy, may atlatamot pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko iti bunyag, ni Mariel. Aya, Balasangan dyan anak ko iti bunyag nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala, ano sa mapagadalan? Ikarkarigatak ka pare. Mare, nadaybaga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Nakitak mat ni Pare Arnel. Adda kakuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak damat itimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Una yan. Luklukwen na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tan dito balay ni Nana. Ay, wala niya. Tanitan mailabas. Bumaba akon pare Anya oras ka nga gawid? Umay kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmag na akton nga agawid pare. Si Kamet. No kayat mo, urayan kan diti ruar. Ditak pa ang waiting shed nga agistambay, pangururayakan ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi eh. Ha? Nagkuna nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray la makasangsangit. Pinabuksitan na ka kano nila kay mo? Wala nanang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan nanang. Saanan nasakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumot laang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon kat? Ada ka di kwartayo dita. An-anuam ti kwarta.
Igatang mo, iti ipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko mananang. Kaya't ko ngamin ti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak, nanang. Talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmat ka nga urayan ka. Nakisistorya ka dagiti padak at tricycle driver dita waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangaro doon, dinakpay pagplitsyon. Nagtal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jabalayo. Ay na, nakananos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwartak, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan jay photo album, ta ipakitak kan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Dayta, o kagam, dayta photo album. Ayan na dito, eh. Dayta Iso tinangawit kan ka idi baby kapaylaeng. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Ay, kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay, agtalon kan agmaneho iti tricycle, numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit jay misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni Daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo, anak. Isula ko man tinagbalin a Daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agisursursurak paikit din iti lamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapagbuisit kayo kidni. Dawat kayo adawat! Diyak samot makalako ita iti lamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko amalako dagito itangalda. Maray! Nagpudot! Magmag nakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano makalako ak ngayon aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agisursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado maibos adagos dagita lakom alamas. Nagsaya atan ngayon kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya nga ay. Awanay. Naibusag. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayo Pasensya dagiti na ibusan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umay aglakaw. Nainayo na mong tilako, mare. Uwan, naynayunak ton. Hagawin tang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuan Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan, sakbay nga gawidak. Nagimasin tilot-lotwam asidaan tayo ita, Mami. Nakalako ak namin anak. Napaibos ko dyan lakok alamas. Kurang pay No awan klasik. Kadoan ka nga glako, Mami. Sige anak ko, tapno tangdanan ka. Marina! Umay ka dito'y! Ni Daddy, si Mang Putin. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Panak ni Daddy. Bantayam dahi tulot-lutwag. Tamapanak iti ayan na. Mami.
Apay ayakas la makaungungat ka. Apay nga impidagnak ti tididin. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti dadya, Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko ba ti relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag janak na. Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyan kayat ni Daddy. Kagurgurak ni Daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag a pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran nakapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw. Madamak nga agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wan, Mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastrakam, adak dito kusina. Sumra ka no, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Mari Marina, nakasagana ka ka din. Adi sagsagana at pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka iti paglakwam. Itulod kumat ni Mariel iti eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni Daddy? Bay-bayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lakom alamas, Mare. Uwan nga rod. Agyaman nak ititulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak. Nadamag ko, katagburburak ti darak iti dayta tao. Makitak tulang nga. Bayamon pare. Apay adinangran na ka manen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta? Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talang. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina. Amok akagura na kitibagakan ka. Ngamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, Mare. Idi pa lang dito yung amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na kati asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bay amlay nga ayatan ka, Marina. Ngem numasubadam iti ayat dayto ariknakan ka. Naragsa ka kon. Agsarita taman, Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga goyog. Awan relasyon mi nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sabali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumang agligrigat akasta ita? Nanang, saan nakaarumbang asaktan manen day asawam? Tano saktan na ka, siya kon timangidarom kan kuana. ni nanang mat. Si kamot ngamin. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha? Ay ayatagmat ngamin ti asawak, nanang. Nga oray danugan na ka? Ay, na yan apanagayat dayta. Ha? An-ano samkit di asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkasla kayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknakat matmatnagan ti riknakan kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak.
umno ka di, tinak aramiden. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Ket ti isingasing ko, nasaysayaat, no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, ket bigbigen na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas si kantumot laeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.